Ni impinduka zikomeye cyane mu gisirikare cy'u Rwanda mu gihe umwuka mubi mu bijyanye n'umutekano ukomeje gututumba mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. U Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gutangaza ko zigomba gukora igishoboka cyose kugira ngo u Rwanda ruvane ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 ihagarike imirwano yo gukomeza gufata ibice bitandukanye nyuma y'aho rero ifashe umujyi wa Uvira. Ibi ni ibirego u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana kugeza magingo aya ngaya. Ni iki cyihishe inyuma y'izi mpinduka zimaze gukorwa mu gisirikare cy'u Rwanda nyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje icyo umuntu yakwita nk'intambara ku Rwanda? Bitangira ari intambara y'amagambo ariko bishobora gufata indi ntera ugasanga bibaye ibindi. Reka mbere gato yuko twinjira ku nkuru yacu nyirizina, mbanze mbahe inshamake y'amakuru agezweho akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Nabonye ko hari igitero gikomeye cyane cyabaye mu gihugu cya Australia. Amakuru akavuga ko umuhungu, ni ukuvuga ngo umwana na se, ni bamwe mu bakurikiranyweho iki gitero cyangwa se kugira uruhare muri iki gitero gikomeye cyane cyabaye muri Australia. Amakuru avuga ko abantu 11 baguye mu gitero cyagabwe ku Bayahudi. Polisi yo muri Australia yatangaje ko abantu 11 baguye mu gitero cyibasiye umuryango uhuriza hamwe Abayahudi muri iki gihugu, mu gihe abandi 29 bakomeretse bajyanwa kwa muganga. Ibi byabaye kuri iki cyumweru mu gihe abantu barenga 1000 bari bateraniye ku mucanga wa Bondi cyangwa se Bondi Beach mu birori byo kwizihiza umunsi mukuru wa Hanuka ukomeye mu mateka y'Abayahudi. Amakuru dukesha BBC avuga ko abagizi ba nabi babiri barashe mu kivunge cy'Abayahudi hapfa 11 mu gihe abandi bakomeretse. Polisi yatangaje ko umwe mu bagizi ba nabi yishwe, undi akekwa akaba yakomeretse bikomeye. Abaturage n'abayobozi bemeje ko iki gitero ari cy'iterabwoba, kikaba kandi cyahungabanyije cyane umutekano n'icyizere cy'abaturage. Abari mu mucanga bavuze ko bumvise amasasu menshi, abantu bagatangira guhunga mu buryo bwihuse. Minisitiri w'intebe wa New South Wales Chris Minns yanganije imiryango y'Abayahudi baburiye ababo muri iki gitero. Hari andi makuru maze nsoma mu kanya gatoya avuga yuko abagize uruhare muri iki gitero cyangwa se abakekwaho kugaba igitero ku Bayahudi ni umuhungu na se. Polisi ya Australia yatangaje ko umugabo n'umuhungu we aribo bakekwaho kugaba igitero cyahitanye abantu mu gitero cyangwa se muri gitero cy'Abayahudi cyabereye ku mucanga wa Bondi mu mujyi wa Sydney ku cyumweru tariki ya 15 Ukuboza 2025. Abo bagabo bombi barashe ku bantu bari bateraniye muri uwo mujyi mu rwego rwo kwizihiza umunsi ukomeye cyane ku Bayahudi uzwi nka Hanuka. Bituma rero hapfa abantu bagera kuri 16, abandi benshi barakomereka. Polisi ya leta ya Queensland yavuze ko iki gitero gifatwa nk'igikorwa cy'iterabwoba. Abakekwaho icyo gitero ni Sajid Akram n'umuhungu we witwa Navid Akram. Komiseri wa polisi ya New South Wales Mal Lanyon akaba yavuze ko Sajid Akram yahise apfiraho igitero cyabereye mu gihe umuhungu we ari mu bitaro ameze nabi. Yongeyeho ko Sajid Akram yaratunzwe imbunda 6 mu buryo bwemewe n'amategeko. Lanyon yagize ati nta makuru menshi cyane yarazwi kuri aba bagabo bombi ku nzego z'umutekano. ABC yatangaje ko abashinzwe kurwanya iterabwoba bemeza ko abo bombi bari abayoboke b'umutwe wa Islamic State ICC uwoze wita ICC. Bivugwa kandi ko ibendera ry'uwo mutwe ryabonetse mu modoka yabo. Nk'uko ABC bitangaza, mu rwego rushinzwe iperereza ry'imbere mu gihugu ASIO rwigeze kandi gukurikirana Navid Akram mu myaka agera kuri 6 ishize kubera umubano yagiranaga n'uwitwa Isaac El-Matari warushyigikiye Islamic State wafashwe muri 2019 azira gutegura igitero cy'iterabwoba nyuma agakatirwa igifungo. Umuyobozi wa ASIO Mike Burgess yemeje ko umwe mu bakekwaho iki gitero yarazwi n'urwo rwego ariko ko atafatwaga nk'uwashobora guhita agaba igitero icyo gihe. Minisitiri w'intebe wa Australia Anthony Albanese yamaganye icyo gitero avuga ko ari igikorwa kibi cy'urwango rwibasira Abayahudi n'iterabwoba. Ati igitero kigabwa ku Bayahudi ba Australia ni igitero kigabwa kuri buri munya Australia. Abayobozi ba Israel n'imiryango iharanira inyungu z'Abayahudi bamaze igihe bashinja Australia guharabika Israel ku bijyanye n'intambara iri muri Gaza no kudafata ingamba zihagije zo kurwanya ivangura n'urwango bikorerwa Abayahudi uko rero bakomeza kugenda babigarukaho. Iki ni igitero gikomeye cyane cyabaye cyangwa se cyagabwe kuri abanya-Israel muri iki gihugu cya Australia. Hanyuma mu Rwanda ni inkuru ndibuze no kugarukaho mu kanya gatoya, nuko
Perezida w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda Antoine Cardinal Kambanda yagaragaje ko ikibazo cy'isenyuka ry'ingo cyugarije umuryango uyu munsi giterwa ahanini n'imiryango abashakana baba bakuriyemo ndetse no guhubuka mu kurambagizanya no kwitegura kurushinga. Ibyo bigarutseho mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'igihugu mu mpera z'icyumweru. Mu kiganiro cyagarutse ku ngingo zitandukanye, ariko ubwo yarabajijwe ku isenyuka rikabije ry'ingo rigaragara cyane muri iyi minsi, yavuze ko iki kibazo gitangira mu muryango abantu bavukamo. Ati urugo rwiza ni urwo rutegura urugo rwiza, ati rw'ejo, ati kuko umuhungu yubaka urugo afite ishusho y'urwa se nk'urugero rw'uko yabigenzaga. Iyo yagize amahirwe rero yo gukurira mu muryango mwiza, nawe aba umugabo mwiza mu rugo. N'umukobwa ni uko yubaka, ati mu ishusho ya mama we. Iyo yagize amahirwe akagira nyina wita ku rugo, aba afite urugero rwiza. Bitangira bakiri bato kuko abana inyigisho rero nyinshi cyane bazumva cyane bareba urugero icyo ukoze nabo bakagikora. Yavuze ko ingo nyinshi cyane zifite ibibazo usanga bakubwira ko n'iwabo ariko byari bimeze, atari bo babitangije, nyamara abakuriye mu muryango ufite indangagaciro ko ugasanga ingo zigerageza gukomera. Yagarutse ariko no ku rubyiruko rwitegura gushinga ingo rutabikora neza, bagashakana batamenyanye cyangwa se bagashingira ku marangamutima gusa. Ati usanga abato badategura neza, ugasanga barihuse cyane batabanje kumenyana hagati yabo. Umukobwa amenyana n'umuhungu mu rukundo rugurumana, bakubakira ku marangamutima, akabahuma amaso ntibamenyane. Umuhungu cyangwa se umukobwa akaba ni mwiza, ariko ibitekerezo n'imico ntibabirebe. Bisaba rero kurenga ayo marangamutima ukagera no ku musingi uhamye w'ibyo umuntu umushimira, ukabyubakiraho gusa. Abantu ati ni bantu, si abamarayika, baba bafite inenge, ariko nazo bisaba kubimenya. Ati ibyo bituma rero umenya ko ibyiza ukundira umuntu biruta inenge ze, ku buryo uzabyihanganira ntutungurwe. Yakomeje agaragaza ko ariko no kuryamana imburagihe nabyo biri mu bitera kubaka ingo zishingiye ku marangamutima ntizirambe. Aba rero ari Antoine Cardinal Kambanda. Hanyuma twinjira ku nkuru yacu nyirizina y'impinduka zikomeye zabaye mu gisirikare cy'u Rwanda. Reka mbabwire ko Brigadier General Deo Rusanganwa wari chairman w'ikipe ya APRFC yakuwe muri izo nshingano yaramazemo amezi agera kuri 13. Ni amakuru yatangiye kuvugwa ku gicamunsi cyo kuwa kabiri, ndetse kimwe mu bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu cy'u Rwanda kibihamirizwa n'umwe mu bantu bo muri ikipe. Brigadier General Deo Rusanganwa usanzwe ari umuyobozi wa diviziyo ya kabiri mu ngabo z'u Rwanda, yari ku buyobozi bwa APRFC kuva mu Gushyingo 24 asimbuye Colonel Tad Richard Karasira. APRFC ntacyo yigeze itangaza kuri izi mpinduka zabaye mu buyobozi bwayo, ariko amakuru avuga ko Colonel Tad Vincent Mugisha usanzwe ari umunyamabanga mukuru ari we rero usigara ayoboye by'agateganyo. Ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru cya Akadomo.com, Colonel Tad Mugisha yavuze ko iby'impinduka zivugwa we nawe yabibonye ku mbuga nkoranyambaga ndetse batarabimenyeshwa. Umwaka n'ukwezi gushize ubuyobozi rero Brigadier General Deo Rusanganwa yasheje APRFC kwegukana ibikombe bitatu bikinirwa mu Rwanda, birimo igikombe cya shampiyona, igikombe cy'amahoro n'igikombe cy'intwari. Kuri ubu hasize ikipe rero y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda iri ku mwanya wa kabiri muri shampiyona irushwa amanota 4 na polisi y'u Rwanda ya mbere inayirusha umukino umwe. Akaba rero ari impinduka zikomeye cyane mu mezi 13 rero General Deo Rusanganwa yaramaze ari chairman wa APRFC, ikipe rero yegukanye ibikombe bigera ku bitatu bikinirwa mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba rero ari ibyo ngibyo bikomeza kugenda bivugwa hano mu Rwanda. General Colonel Tad Vincent Mugisha rero akaba amaze amezi abiri muri APRFC, yagizwe n'umunyamabanga mukuru mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10. Niwe rero wahise ukomeza izo nshingano zo gukomeza kureberera ikipe ya APRFC mu Rwanda. Duce mu mujyi wa Uvira tureba amakuru ahavugwa muri aka kanya. Mbabwire ko ubuzima bwamaze kugaruka nyuma y'iminsi yaranzwe n'imirwano ikaze AFC 23 ihanganye n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye byo mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo kuva za Kamanyora kugera mu mujyi wa Uvira. Ubu ibintu byatangiye gusubira mu buryo ku itariki ya 10 Ukuboza 25 nibwo rero AFC 23 yafashe umujyi wa Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Insinzi yakurikiye ibindi bice bitandukanye byari byababohowe. Hari abaturage bari bahunze
ubugizi bwa nabi bw'imitwe ikorana n'ingabo za Congo irimo na FDLR. AFC M23 yabasabye gutaha bizeza ko nta kizongera rero kubahungabanya. Abaturage bamwe bari bahunze, abandi bihishe mu bice bitandukanye bari gusubira mu byabo, ndetse ku nshuro ya mbere kuva umujyi wafatwa abantu bagaragaye basukura ahantu hose mu gikorwa rusange cyo gusukura umujyi cyatekerejweho n'abaturage ubwabo. Kuri benshi byari ikimenyetso cy'igaruka ry'ubuzima busanzwe, abantu bagakora imirimo yabo nk'uko bisanzwe, abaturage bafite icyizere cy'uko batazongera kugirirwa nabi. Umwe yagize ati turi abakozi ba leta bakorera ku bitaro bikuru bya Uvira kandi nibwo bwa mbere dusohotse gusukura kuva mu cyumweru gishize. Ntawaduhatiye kubikora, twabyihitiyemo kuko ibintu byatangiye rero kugenda neza kandi dushaka ko ubuzima bukomeza. Ubwo hasukurwaga hagaragaye ibisigisigi by'intambara nk'abaguye mu mirwano basangwaga mu mihanda ya Uvira. Icyakora hari abakozi batandukanye bashinzwe gutanga ubutabazi bajyanaga abakomeretse kwa muganga, basanga abandi rero bari kuvurirwa muri ibi bice. Nubwo guverinoma ya RDC ishinja AFC M23 kwica abaturage muri iyi mirwano yo kubohora ibi bice bishya byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yabihakanye mu kiganiro yagiranye na Al Jazeera. Lawrence Kanyuka yagaragaje ko abasivili bamwe baguye mu mirwano yari ihanganishije umutwe n'indi mitwe itwaje intwaro yarasagaho ibonye hose. Ati amasasu rero yavugaga mu kindi gice cya Ruvungi aho ingabo zari hano zagabaga ibitero ntacyo zitayeho bikica abaturage bacu. Niyo mpamvu rero uyu mujyi wagombaga kubohorwa. Imiryango yari yarahunze yatangiye kandi gutaha mu bice bya Ruvungi, Kaziba n'ahandi. M23 ubu iri gushimangira ubuyobozi bwayo muri Uvira, umujyi w'ingenzi mu bucuruzi uherereye ku kiyaga cya Tanganyika hafi y'umupaka w'u Burundi, cyane ko ari mu metero hafi 26. Kuri ubu abaturage bavuga ko bumva bafite icyizere bitewe n'uko nta mitwe itwaje intwaro yahoze ifatwa n'ingabo za leta yahoraga ihohotera abasivili iri kugaragara muri ibi bice. Mu ifatwa ry'uyu mujyi ntihabayeho imirwano ikaze, ahubwo ubwo M23 yamaraga gufata uduce dukikije uyu mujyi, ingabo z'u Burundi za RDC zari ziburimo zabangiye amaguru ingata zirahunga. M23 iwinjiramo mu buryo bworoshye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda abishimangira. Urumva rero ko ubuzima bukomeza kugenda bugaruka muri rusange. Kuba nyuma rero y'umwaka bivugwa M23 ihisemo gufata Uvira ni ikimenyetso cyo gusubiza ku bitero bya hato na hato by'umwihariko by'indege na drone. Ihuriro ry'ingabo za RDC ritasibye kugaba ku baturage ba Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko abanyamurenge. Uvira ifite ubuso bungana na kilometero kare 207, habarurwa abaturage bagera ku 226 ukurikije imibare yo muri 2024 ifite ubukungu bushingiye ku bucuruzi, ubworozi bw'amafi, ubuhinzi n'ubworozi bw'amandi matungo magufi ndetse n'amaremare muri rusange. Akaba rero ubuzima bwongeye kugaruka nyuma rero y'iminsi hari imirwano ikomeye cyane muri uriya mujyi munini wa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo. Ubufaransa, ihuriro collectif des partis civils pour le Rwanda CPCL yatangaje ikirego rirega banki y'Ubufaransa ubufatanyacyaha muri jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994. Amakuru yatangajwe na Libération na radio y'Ubufaransa ashingiye ku ruhererekane rw'isohorwa ry'amafaranga riteye amakenga, bivuga ko ryorohereje kubona intwaro abajenoside hagati ya Gicurasi na Karama 94 mu gihe jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yari imaze gufata indi ntera. Transfer zirindwi zakozwe kuri konti ya banki nkuru y'u Rwanda BNL muri banki y'Ubufaransa. Amafaranga yose hamwe ni miliyoni 3, ni kuvuga ngo ni ibihumbi bagera kuri 486 muri kiriya gihe rero BNL yagenzurwaga by'amayero. Muri kiriya gihe BNL yagenzurwaga n'abayobozi b'abajenoside. Iki kirego cyagejwe ku itariki ya 5 Ukuboza ku mucamanza mukuru w'iperereza w'ishami ry'ibyaha ry'ibyasinyo ku muntu i Paris, kigamije kumenya niba banki y'Ubufaransa itarubahirije inshingano zayo zo kugenzura, bitewe n'uko Loni yari yarafatiye u Rwanda embargo y'intwaro ku itariki ya 17 Gicurasi umwaka w'1994, amafaranga agenewe itumanaho n'intwaro. Nk'uko impuguke nyinshi z'umuryango w'abibumbye zavuzwe muri iki kirego zibitangaza, ngo amafaranga yoherejwe muri sosiyete y'Abafaransa Alcatel ikekwaho gutanga ibikoresho by'itumanaho ndetse no kuri ambasade nyinshi cyane z'u Rwanda
Ku bwa Alain Gontier watanze ikirego, intego yari iyo kugura ibikoresho bya gisirikare. Abisobanura agira ati iyo uguze intwaro ihererekanya ntirikorwa mu buryo butaziguye, amafaranga yanyuze muri ambasade, uburyo bwo gusibanganya ibimenyetso. Ubuhamya buvuga cyane cyane kugura amatelefone ya satellite yafatwaga nk'ingenzi na guverinoma y'agateganyo y'u Rwanda icyo gihe mu gukomeza itumanaho ryayo. Banki y'Ubufaransa ihakana amakosa yose. Ikibazo gisigaye, Banki y'Ubufaransa yari izi iki ku bijyanye n'aho amafaranga yoherezwa? Kuki itayahagaritse cyane cyane mu gihe cyo gufatirwa embargo ku ntwaro? Alain Gontier yizera ko itashoboraga kuyoberwa uko ibintu bimeze. Ati ku itariki ya 14 Gicurasi umuryango w'abibumbye wafashe icyemezo cyo gufata embargo ku ntwaro, abantu bose bari babizi. Mu kiganiro na AFP biramakuru by'Abafaransa, Banki y'Ubufaransa yahakanye amakosa ayo ari yo yose, ivuga ko itigeze ibona ibimenyetso by'uko guhererekanya amafaranga kwavuzwe haruguru, mu gihe isobanura ko ishakisha ryayo ryakomeje kuba hejuru bitewe n'igihe gito cyane kuva ikirego gitangwa. Irerekana kandi ko itegeko risaba gusenya izo nyandiko nyuma y'imyaka 10. Ari Banki y'Ubufaransa nyuma y'imyaka 10 ati turasaba ko izo nyandiko zasenywa zigakurwaho. Muri Ukraine haravugwa amakuru avuga yuko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko Ukraine iteguye kureka intego yari imaze igihe ifite yo kwinjira mu muryango wo gutabarana w'Uburayi na Amerika NATO mu gihe yaba yijejwe umutekano n'ibihugu by'uburengerazuba. Yabigarutseho kuri 14 Ukuboza 2025 mbere y'inama biteganyijwe ko agomba kugirana n'intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'inshuti by'Uburayi ibera i Berlin mu Budage. Volodymyr Zelensky yavuze ko icyo cyemezo cyafashwe nk'uburyo bwo koroherana nyuma y'imyaka myinshi cyane Ukraine isaba kuba umunyamuryango wa NATO. Yabonaga ari byo bishobora yo kwirinda ibitero by'Urusiya mu gihe kiri imbere. Yavuze ko aho kwinjira muri NATO, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abafata ibikorwa by'Uburayi n'abandi bashobora kwizeza igihugu cye umutekano hagashyirwaho amategeko agomba kubigenga. Yagize ati kuva mu ntangiriro icyifuzo cya Ukraine cyari ukwinjira muri NATO, nicyo cyari icyizere cy'umutekano gifatika, ariko hari abafite abanyagikorwa bamwe muri Amerika n'Uburayi batashyigikiye iyo nzira. Yakomeje agira ati bityo rero uyu munsi icyizere cy'umutekano gikwiye gushingira ku masezerano hagati ya Ukraine na Amerika, hagashyirwaho ingingo isa n'iya 5 mu mategeko agenga NATO, aho Amerika yatwizeza kuturindira umutekano ndetse n'ibindi bihugu byinshi by'Uburayi nabyo bikatwizeza umutekano, ndetse n'ibindi birimo Canada n'Ubuyapani, nibyo bishobora gutuma Uburusiya butongera kudusagararira. Uko guhindura imyumvire kwa Ukraine imaze igihe ihirimbanira kwinjira muri NATO byafatwa nk'intambwe ikomeye cyane, kwatuma kandi haba impinduka zikomeye cyane zirimo n'ihagarikwa ry'intambara, cyane ko mu byo Uburusiya bushingaho hagati ari ugusaba ko icyo gihugu cyakwibagirwa ibyo kujya muri NATO, nk'uko byagiye bigarukwaho mu bihe bitandukanye kuri iki gihugu cya Ukraine, kuri intambara imaze igihe kitari gito hagati ya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya muri rusange. Hanyuma duhinduye ingingo tureba n'andi makuru atandukanye bakomeje kugenda avugwa muri Ukraine. Kandi muri iki gihugu amakuru avuga ko ingo miliyoni zabuze amashanyarazi nyuma y'ibitero by'Uburusiya. Ingo zirenga miliyoni muri Ukraine zabuze amashanyarazi nyuma y'ibitero bikomeye cyane byagabwe n'Uburusiya bikibasiba ibikorwa remezo by'ingufu n'inganda. Ibi byabaye mu ijoro ryo ku itariki ya 13 bishyira ku itariki ya 14 Ukuboza 2025. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri Ukraine Ihor Klimenko yavuze ko ibitero byibasiye intara 5 bikomeretsa abantu 5 zirimo Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Mykolaiv, Odessa na Chernihiv. Yavuze ko ibintu byinshi byangiritse ku buryo bari gukora uko bashoboye kugira ngo bazimye inkongi banasane ibyangiritse abaturage babone amashanyarazi. Abo muri Ukraine bagaragaza ko nubwo Urusiya bumenyerewe kugaba ibitero kuri ibikorwa remezo, ubu mu bihe by'ubukonje ibitero byashyizwemo ingufu nyinshi. Ku wa 13 Ukuboza 2025 Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko Uburusiya bwabagabyeho ibitero kuri drone zirenga 450 za misile zirenga 30.
Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yatangaje ko mu bitero yagabye yakoresheje intwaro zirimo misile za Kinar zigendera ku muvuduko udasanzwe bigoye gukurikiranwa kuko zishobora guhindura icyerekezo mu gihe mu kirere zikiri kugenda. Urwego rwa Loni rushinzwe kugenzura itunganywa ry'ingufu za nucleaire International Atomic Energy Agency rwatangaje ko uruganda rwa Zaporizhia rutunganya ingufu muri Ukraine rwabuze amashanyarazi aturuka hanze mu gihe gito mu ijoro bitewe n'uko imirwano yangije umuyoboro w'amashanyarazi. Ubu amashanyarazi yamaze rero gusubizwaho nk'uko bari bagiye babitangaza. Hanyuma uru ruganda rukaba ruherereye ku butaka bwa Ukraine bugenzurwa n'Uburusiya. Ntituri gutanga amashanyarazi ariko ruracyakeneye kugira ngo rukomeze gukonjesha ibyuma byifashishwa mu gushyushya amazi afasha mu gutanga amashanyarazi. Inzego z'Uburusiya zo zatangaje ko abantu 2 bishwe i Saratov nyuma y'uko drone igabye igitero ku nyubako ituwemo n'abaturage muri iki gice. Ibyo rero biba bikomeza kugenda bivugwa, gusa reka dusoreze amakuru yacu kuri iyi nkuru ivugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Mbabwire ko Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yasabye urubyiruko kurangwa n'indangagaciro nziza birinda ingeso mbi zose zababuza kugera ku ntego zabo. Ni ubutumwa yahaye urubyiruko rusaga 300 rwitabiriye itorero ry'urungano icyiciro cya 7 mu kigo cy'ubutore cya Nkumba mu karere ka Burera. Iri torero rifite insanganyamatsiko igira iti amateka y'u Rwanda, indangagaciro z'umuco nyarwanda. Urwo rubyiruko 300 rugizwe na 198 baba mu Rwanda n'abagera kuri 31 baba mu mahanga. Bagomba kwamara iminsi 8 kuva tariki 12 Ukuboza kugeza tariki 20 Ukuboza 2025. Iri torero rigamije guhuza uru rubyiruko no kurutoza uburyo bwiza bw'imibereho no kurutoza amateka y'igihugu, indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda n'imyifatire ikwiriye kubaranga. Hari kandi kubagaragariza icyerekezo cy'igihugu n'uruhare rwabo mu kwigeraho n'ibindi byose bigamije kubaka urubyiruko rw'ingirakamaro. Minisitiri Dr Bizimana Jean Damascene yatanze ikiganiro kigaruka ku bumwe bw'Abanyarwanda ku mateka y'igihugu, isenyuka ryabwo n'urugendo rwo kwiyubaka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yashimira urubyiruko rwitabiriye itorero kubera ko ruzigiramo byinshi bizaza ari inyongera nziza ku burere bahawe n'ababyeyi ndetse n'abarezi babigishije mu mashuri. Yagaragaje urubyiruko ko kugira ngo umuntu abe umuntu nyamuntu urangwa n'agaciro n'indangagaciro akwiriye kuba afite icyerekezo, atarangwa n'ubusinzi, atiyandarika kandi afite icyerekezo gihamye mu buzima bwe. Ati buriya rero iyo indangagaciro zitakaye umuntu nawe aratakara. Niyo mpamvu rero umwanya nk'uyu tumara hano aba ari ukugira ngo rero mwigishwe muhabwe icyerekezo cy'izo ndangagaciro zizabafasha kuba abantu bakomeye batari abasinzi, indaya n'ibindi. Minisitiri Dr Bizimana yagaragarije urubyiruko ko impamvu nyamukuru ituma hashyirwaho itorero nk'iri aba ari ukugira ngo bafashe urubyiruko rukomeze kubaka igihugu cyababyaye aho kugira ngo babatwe n'ibiyobyabwenge cyangwa se ubusinzi. Uyu muyobozi yabwiye urubyiruko ko rukwiriye kwirinda ibiyobyabwenge n'ubusinzi kubera ko imibare igaragaza ko kuva ibigo bijyanwamo urubyiruko rwananiranye Rehabilitation Center byajya mu myaka 11 ishize hamaze kujyamo abarenga 593,175 biganjemo urubyiruko kuko bihariye 71%. Umunyamabanga wo muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Ngabo Brave Olivier yasabye abitabiriye kuzabyaza umusaruro amahirwe yo kumenya neza amateka n'indangagaciro by'u Rwanda. Ati iminsi 8 tugiye kumara aha izatubera impamba n'akabando k'iminsi tuzicumba kugira ngo rero twubake u Rwanda rw'ejo hazaza. Muri iki kiganiro abatozwa bahawe umwanya wo kubaza ibibazo no gutanga ibitekerezo ku cyateza imbere u Rwanda, bashimangira ko bambariye urugamba rwo kubaka igihugu ndetse no kukigeza ku iterambere. Mu bindi intore z'urungano icyiciro cya 7 ziyemeje harimo gukomeza kwiga ndetse no kumenyekanisha amateka y'u Rwanda, gukoresha imbuga nkoranyambaga mu kurwanya abagoreka amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Biyemeje no kugendera ku muco nyarwanda n'indangagaciro zawo mu kwirinda ingeso mbi zirimo kunywa no gukoresha ibiyobyabwenge, ubusinzi n'izindi ngeso zitandukanye. Ngibyo rero